MC bamwe ba county ya Meru bakiaria na Ero TV na njire mwanyi bachumiritie kumeneria wakili Mugambi Manyara ni mutari wa kiwatho wakaira mwangaza bakiwa anagutambia ngutegua Otino Kawira etete nibongelete dionko ya mwaka yo Kawira kamiria ryo mya thirikari ya county nkurukikire mu mubishi urakinyi mukarigiti wa kamiti ya biashara na trade computer idano ichiorete na bakethira nende bakethiatira ontobo Paniketandeto mutugi karena utwambirie chio. Ni bamwe ba MCs bambunge ya Meru bagishumiria kumeneria wakili Mugambi Manyara nodane mwathikirira wakawira mwangaza kiri mantu jegi watho bakiuga reta kiri tangu twate kawira mwangaza gute na wetete MCs barabate jokireti entete una woro alaba kwa kinya Mugambi te wakirura wete kirikete bakiuga mwathikirira wa mantu jegi watho na sheria kere thirikari ya Meru wa muthiari wa Kirinda Kiome ula wethire akeberu obisine igo ofisa wa Kawira Mwangaza athiurukite gukumono akithija nyecho shikire social media akiugaga igamba rĩa gakaja rĩa Wambora twenda kwira antu betu atiri nibagia no kiriria twina uma na nimagamba maingi moja Mugambi na Kawira atarombire akala obisine nonto bwa ora dite manto ja mega kengirwe nonto bwa manto ja dite jate kwerekana na obise gwete Meru County tiri advisor Meru County wa mwisho ari Rinda Kiome na nabuterwe no tungi waandikwa county government ya Meru kwena wakiri omwoko thiuruka agicieta ari advisor na mbuga ni imposter ntato icho ndi akwari akiuganga kesi etegitwao ikagitwao iwakiri bonoko nontu tekesi asinde nyemwe ndene in the history of his kwethra ari wakiri utekesi ndaigwa asindete nyemwe kinya kesi ya mweje yeta ngoko utekesi kinyemwe bonoko ewe shinda na mwere na arua nonto ethiuruka akira Meru agikaira Meru gwa mbere ya Meru bukanogwa igaragara kabuti ya mto waraia manto ja sheria atiokuti sheria kinyemwe kuti sheria kinyemwe andika waja composition ya my school ya class 8 na ndini MCs balaba ugite bobare na wetekio atentariki 15 koti ka Meru Kyoto na mutu manto ethingiete kirwanyo muma na ko MC sekondina nethirite akiugo kairithi gonko ya mwanka jojo Kawira Mwangaza temeri arenga bana ntije kethira ibarite na njanjikana atabakuga status quo ni kuga Kawira kana ngavana raba impeachment senate endere kwithira ari ngavana lakini status quo ni gutwika ngavana ou na itirwe gitene kwa kinya tukera tukirombaga njanja tegere manto jau kenda status quo remain kuga ate ngavana Kawira na itaritero gitene to very sure Ameru bakona justice tariki 15 shakinya ibendere kutha beno kiri that tukomba kuthira tugishinda nayo tari nene muno we have a very strong case digonko no nyinge ya mbere senate ni augire are ejenge senate augatiria na nondo senate ni confirmire ndina uma ndina wetekio bakugana Kawira atena digonko ngavana ngavana wetu akethwa ai mutuma ntoithinkia na nyuma ya igoro MC mwende ithire na Sarome mutwagu wa computer mwene churite kirobisi angabana MC mobishura ni wamukaigitwa kamiti ya biashara kirembunge ya Meru nethirite agikujere karikareu akiuga ta kamiti ya weba kajokia matagara jara jagirite ni untu computer idhano ni churite rwanyina ro biashara obisineu ndene ofisi yeu computer hizi choketwe computer idhano na computer u porari na report yegoro na wenda confirm as the chair ichietete netukugwa tukinyire kama noni kino ntu computer weta neke yakwethwa itena muthingatire lakini turenda kwira antu bari responsible kana bari ofisi neyu uke yakwethwa iba gukarau mwanka computer ikaura na gutena muthingatire batu tukajukia atua turi antu batrend kana twe weshimiwa ba Meru County to make sure computer kuonekana na mtu roke though responsible aga
face the law. Na muthiene buru MCA Mbioki na etari tinguge ba thirikari ya Meru mukana tuwe na information mawaziri na chief officers beri tariki 15 babange gweta ku celebrate kana babange trip tia gweta Mombasa ku celebrate victory ngabana na kwenda kubwoni nde bwere ojo. This is a trick bwekeri ikenda in between now na tariki 15 manto yonde jala bokero bokorokie botekanda uti bokorokie. My friends, be very careful because some of you baka end up in court. Noro ka bokinyi dia makinya jagu ate thwario na kuma tariki 15 de bwashua bokamuringira bimo kotea ke thwari. Ke report rande to shawero rea kwa rieto ni mutuge kare.